Korang pernah terfikir tak? Kenapa air laut jadi masin Tapi air sungai tak masin lah pula. Pelik kan? Meh budak Jo nak explain. Sebenarnya, garam dalam lautan datang daripada batuan di darat. Jadi, bila hujan turun, air hujan akan menghakis batu dan bawa mineral serta garam masuk ke dalam sungai. Sungai pula mengalir ke lautan dan hantar garam ini ke sana. Tapi persoalannya, Kenapa masih sangat sampai kita pun tak boleh nak minum? apabila air laut tersejak menjadi wap, garam tak ikut naik sekali tau. Jadi, garam terkumpul dalam lautan selama jutaan-jutaan tahun. Jadi sebab itu, air laut jadi makin masin. Tapi air sungai tetap jadi tawar sampai bila-bila. Menarik kan? Kalau nak lagi fun fact tentang geophysics, jangan lupa follow, like, comment and share.